San ngut ki snar ehrang jo ke HNLC kila Shah kem bat bon ba ki tiar ialeh bat ki kuli layo kurup nak ketem rit ngan jogi ke badan ha asam. Kat kom katamai kubor layo tu baya kita kisan ngut ki snar ehrang HNLC layo kem hadien ke jingkan ralang bala pelong da ke army bat ki pulit asam. Unang lam ketian joka Defense Ministry u Lieutenant Colonel Sunit Newton ulaya to baya kita kisan ngut layo kem hadir ke jingkan ra ke bajur bha ke bala pelong ha ki bentak la bo per joka West Karbi Anglong District Assam. Hadian balayo ya ke jingtep ke babnia bha na ki tenak sentiak halwa ke jinglan jo kisnar ehrang HNLC ke kenhun ki sipai jong ke Red Horns Division bat ki pulit asam ki la pelong ya ke jinglek khanra ke babun ki jaka bat West Karbi Anglong District ha ka khatra bat khat khandai tarik unai lo laya thu Lieutenant Colonel ulaya thu ru ba ha ka tai ke jingkhanra na lo ka jingli okem ya ki tai kisan ngot ki ehrang ki sipai bat ki pulit ki layo kurup ru artillery ki 3G rifle kawai ke 303 rifle kawai ke pistol 7.62 mm kawai ke sulai shiktang shipok kilo utiar pentai saphoteli ki tikli bat ndrepundre teli ki kuli. Artinya mensyua ke army kala pelong ya ke bakum kani ke ju ke jingkan raha East Karbi Anglong District ha ke ba ya ke wei ke ketemri dengan jo ke kenhon kai klau kuki Liberation Front layo ban pentra prom bat wei unong ya lam jo ke kenhon ulasha kem ringkat sulai bat ki kuli.